good morning. Oy, siya nga, usa pa rin tarong iben, na dapat ba kayo nakama, o Geraldine ba na kunailawa yan? Iyo. Yandra. So, yandra binaka, yandra Mike, yandra ba, lemni banua, oso tia ubo, sa, oso, konso rango na koyo sa oso saranga. Iyo, stress, eh? Siya nga ni stress na andaku. Na oso sa chigo Iyo, megeli na ngonong ko na business sa babarao na Christmas sa lakumay, tamatakele sa toso, kenda baka na business me toso tunga baleta na ochi na Christmas, kenda na smile. Kandina siya nga. Kendo man nga nakatagang ko may keli, kendo na ngono niyo, oso ngo. Na lebu ni kasa barodaka, na ramlili sa usare sa udili wa boki jiku. Reba kini. Kendo ochi nga, kendo tega bubongo vida na tega musika mataka. Ha, showcase. Ochi nga Ike, sinay nung do tanga kendo na guys te kyo Ike. Reba kini. Nakalibango, Mike! Kendo na bango, o si Raymond na bango na stage. Bengo na Mike, Raymond na bango na stage. Baleta Richo ko na stage. Na stage na ribinaka. Siya nga roto na lang here. Red one kimi. Iya. Goyo Mike, sonong ko na buto di stage. Doon buto kya. Sakadi chiko na Mike. Sa Raymond ke, sakadi ba ko na Mike. Sa sing ni Raymond. Bango, iya, lako chiko. Tawa chiko na mutanga guys chiko, na? Nangkay tining abe susad. Ini ada binaka, ada body, ada bus, minibus, taxi, ngone boleh sechiko ibali. Sama-sama katiko. Andra, sasama ki bukaina. Bukaita kisah lagu le nakakona. Bukaita kisah damo chukota nakabuno nati. Kunto boleh misobi kwa. Nanggaya Andra nao ko ya Andra Sivia. Mukbukul lagi tali to nebe ko next year ko le boarding school. So nangonan do fire na hirnong mo to. Buruta. Next year I'm gonna put you in boarding school. Nung ne basarang apa ya. Are baleta. Saya teman ko Sibia na mode. Sibia sini ka kochi zoi tumba. Sini bau sama kadona ka. Sini bau sasamaki. Garona. Isso vê que eu não quero aqui também buli arquês QBs. Eu que sei tá na outra na buli na matangalia kurbuli setia. Le boarding school. Kau talagang sa buli may bi, ba? Balay arquês balay QBs. Osa. Doon ang baki. Doon ka na baki robo kontor kurni buli. Vi mama niyang baki arquês. Expel baru yo. Oi, expel baru. Vi mama niyang baki buli may arquês, vi mama niyang baki le buli QBs. Hanggang sa tema usta expel. Rongo expel first term expel by arques gele expel QVS au ngai vango au sanange swim well back to suba. Acha ko bate make ko sa rongo da chiko na biba ko tagla tao chiko ni lako chiko na Valentine. You better be careful babu. Go na ba na party. Nay reda sa chiko nangono go so nangone. Non reto daga chiko go sa biba do chiko suba every night. Especially in the weekend. Korto sa sangay duro naman ni Valentine si babu. Oy nanumiyaw to tanong ko nangono chiko lo masowa bo chiko tumartawar kirna. Irador chuk mai ke ngai torang kem do volta gile ngai rambaleka ke kem do bun dono yo setu e volta la bu bang kila tangale pa iso nungu tun talon to kondo nungu friend so vado bango ko ira durang lamai ke kila matangale ta ira do vado kasana na bono tikna tanam baos. Korto na squad ko nangone ko korto sala ko chugo isu ba sala ko chugo na squad ko rather to more than 5 some more than 10 going as a group go reta sa tombo siya Miguel sambera chugo tombo so sambera ne so korto sa sengay duro lo mani balindani chiko they stay outside the night club na vonom buto korto san duri chiko na time babu sala ko lamani balindani si ngunu chiko sa mateni koi ko sala ko mai tu ma koi ko sinila ko straight na kailangan na mateni koi ko sa tademba bango ko be ramusu bagalele korto sa kila do na target ngo korto na la ko ini be ko korto tarai ko korto tukuna ratu dono muni taxi kemni sama teni ratu ningole me bango ratu mikitoli taro mandono mu taxi
Korto sa kau chiko on one dak kona. Time sa chiko na dak kona korto tarana mutanga. Koi ko na time sa via resist. Korto sa badu koi ko. Uy, roto tara sana tegpo na tanga may kili. Sati ka mo sarang kami taray na Basta mutanga. may roto tara nambo. Nga yan na, matanggali ka ba yan na? Balatan nongonong ko sa na bimatanggali ka sa lako chiko. Time korto sa tarana tanga. Koi ko sabi mongge bagalelay. Korto pesu. Korto pesu koi ko badu binaka. Korto ngay tarana mutanga. Koi ko sa lutira mabua korto torna baba luba na terse sembalabu kay koi ko ndara chikon dana nice fancy Jesse korto luba talanga luba nga same time boo Vivi time korto sa tarana yayang ko korto sa yali bakandua Isa kaila ko may na obisa sa sangatalin donong wani sa chikoike yo dua sa tombo so sa tombo dua sa bilwa ini ko right they gonna catch bagalay like that may kili pa Sando na kamalo, mausang kira-kira be kem do na linwanwa kem do le dani si. Donggaro ni matanggal ka kudok ni. Sa wala ka nila ko dani si babu. Kaya baka ko sala ko batay na wife kem do lako dina do na balnikana. Si lako bolimba ka na barbecue kem sabi ndambe na seawall. Ngaro na binaka korto na boys ko sa dawiri chiko. Suku na pake area, seawall area, balenin dani si all the dark places they stand there and wait. Ngonilay. Kortongo na emba kinimbula chiko 17, 18, 19, so 20 something. Sa. Korto sa kita ka chiko na job mo. Kaya naman nanguna ba ako kay ko lima bandani sila ko. Yung may ruwas rang mo torsese. Kila men. Ruwas rang mo sapo, ruwas rang mo sote. Tami korto sa lubatan doon talaga. Ado sa chiko. Ruwas rang mo kalok doon sa ngo, doon sa ngo. Reba kini. Doon nakabalom. Doon karon yung gagilak na ba nung bato. Iyo, ang sa tuno, warning tayo kem do raw, yung karon na, nisa na tombo. Wala naman kini. Kem do nakabe, o kem do kautiok doon na ba nung buto. Iyo, sa warning tayo kem do na sinirediya. Wala to kayo umuna ka sa lolo. Buto tu manango. Atsa, kunito ko na may kili na nag-gel sa barong. But anyway, may kili. Gosa so nangono sa kilana ng goso so dunrubi at ko Miss Babu. Sa dunrubi ko Mrs. Babu. Sale buna na mo lako ike na. Lako ike. Sare busy time na. Hindi na. Tamata kaya so right na mo na ni bolekto ko na sing susa po nga bida na singa. Right ba kini? Ana bida na Apo nga bida 32 days. Oh, 32 days. Apo nga bida na sige missing su. Atsa may kili. Gondo na text kla na namang ko. Facebook. No willi ka Miss Babu na. Dore na chiko text na lewa la kumay. Text may na lewa tano iyo. Iba na mo telefoni. Yan na customer. Yan na customer yan na dagan ni Facebook Facebook na bano ni talan no. Sondo abuse taka. Sondo kla maroroya. Sondo masulaka sa rasa. Auto ko na ka? Miss Babu ko. Plenty beautiful girls. Wait, nada ba sa doon mga dunrubi ko chiko kino Mrs. Babu. Balil tayo na lewa sa. Sa lebo na tama ni lewa chiko na mo kilanga ko ko. Yan sasabi kilanga sabi sotabiyaw na. Ang dito ko na yan sa sotabinaw chiko. Kunilanga. Ang ebong ko, plenty beautiful girls line up in front of me. Plenty. Ang kitong review ko, you are the most beautiful one out of all. Sanjina. Ngoro sa tulo chiko Mrs. Babu. Sangay ngo ko sa tuko na bi Mrs. Babu ngomrete ni sarete chiko Mrs. Babu ni sa lebu chiko ni tamba ni elewa. Kono talebo ni lebu chiko comment chiko mara customer. Sangay tuko no ko bi Mrs. Babu ya. Plenty beautiful girls line up in front of me. You are the most beautiful one out of all. Yalu John, yalu sap-sapa. Karen ba kini? Kaya ko mababititaka. Au nge mababititaka me kwa na. Elebu na elewa rei vinaka era tubani mai matangu. Elebu na elewa rei vinaka era tubani mai matangu. Oiko elewa mata vinaka ndondo ave irkevenga.
Mate bandua. Eh? Bandai taka. Bandai taka na. Hey. Kaya koran ni bisa Don, taka. sandon binakasarangan na Don, saranga. translation ko rin. Na? Kaya sa bien translate. Okay, kaya usara tukuna na kaya napapalangi, you have to say it in Fijian. Say, Right, better. plenty beautiful girls line up in front of me. You are the most beautiful one out of all. Elevu na elewa rere vinaka eratuba ni may matango. Yeah. Right? Ya. One more time. Elevu na elewa rere vinaka eratuba ni may matango. Ya. Oi ko elewa mata bubalin doon. Mata bubalin. Sa sengay mata bubale, babu mata vinaka. Oi ko elewa mata vinaka doon ira kevenga. Direct translation from that beautiful girl's line up in front of me. Right, man? Ikoron ni bisa takin mo lewa klabi be mata iko mako. Iko ya lewa mata kani dondo be. Right, man? Thank you very much, babu. We'll talk to you again tomorrow. Na babu da meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?